ni naukethia siongama saa 3 sasa ukwata cheni cha mavo ugo otondo wile kuma ivaloni kivathukanio siambi ite ya Kenya nina udhocha ni kanati tambanini na kungwele sienesa amuma monolo medho maikitika muthenyani wa umundi kuma ivaloni kivathukanio na indi ulo kuidhiwa aitwa lula cheni cha mavo eta wa Daniel wa Musioka kwa mambita Veronica Nzue ulamwitu mwanzi utiambia imu kwa mwe tuilikandini wa cheni cha mavo ripotila tedo watakumbanisia muthenyani wa umundi kwitu kuyambe mwini wa 10 no mwaka ni wa 2016 minister ulotongwese muvya wa kisomo bwana Fred Matiang'i ni wedhi wa aitethani sana ndongingi kivathukanio sia kuma mivyani kauta ya kisomo maikithia kana mutiani wa KCPE ni wedhi wa uteka lona itoiwa kwanzia ila elite muno kuikithia kana matambia alama na ithio maikithia makukitana na ukengani ndini wa mitiani inu ni medhi wa maitoiwa undu vailite kwenana na ripoti late dhwa tombaniweni kana Fred Matiang'i ni wasakana paidi wabai pariwika ripoti ya ukengana ndini wa mutiani uyu wa KCPE ripoti inu ile tombaniwe ni Lucy Wanzombani kutovingo ya cheni cha mavo mwendoni uwa saa 3 mutiani wa mwaka wa kilasi cha 8 ni wambeye muthanani wa umundi vila muve wa kisomo vamwe na muve wa kuandika alimu wa TSC ukwataniye ni kana kusia ungi wa mutiani ta ula wethiwe mwaka muthelu mungami wa TSC Muwandu Nanzima Sharia ni umwe kati wa alama ungamiye mutiani musini wa Eldoret vala uwekethisia kana mutiani wa mwaka ndwethiwa na ungei onavanini. Monitoring exams, you know, we have made a paradigm shift in the way that we are doing exams this year. We want exams that are free from cheating. Amanyewe na mo ni methiwe na ukunikilimu vyo ni kana kuwekethia kana matumia umanyi ulama kwa tete evinda jila methitwe sukulu ende ti ungei. Nake mwandiki mutinika wa muve wa kisomo bwana Fred Matiang'i nululomelie mwekeo wakana mutiani wa mwaka ndwethi wana ulusani onavanini vila uende na kuikia mitalatala ya kusia ungei Matiang'i nake umwe kati wa ndongo ila siekethisia kana mitiani nevikia sukulu kwanzia ila ya ile kiokoni cha umundi imwe kati wa meyo ya kusia ungei wa mutiani ni amanyewa miongwale kwedhi wa kilasi ni kimwe vila makeki ya mutiani na inge kwedho na utani wa mita 1.5 kilangaliko amanyewa ngili kenda miongo 5 na ile manana na miongo monzana ele nimo mekwekalila mutiani mwaka We're doing this because as I said, we are trying a new system of administering this exam. We want to be sure it works. We want to walk through the system from the beginning to the end so that we can know if there are any possible challenges, if there are any things we need to strengthen, any things we need to do, because we want to avoid what has happened in the past where issues have arisen with our exams and caused anxiety to our children, caused anxiety to our parents, and concern to government as it was. So the focus really is to ensure that our children have an opportunity to do a clean exam and that the whole process has the requisite integrity so that we can strengthen our education system. Nini chamovo ninye Lucy Wanzomba. Naende kwisela fan page tu ila ni Cheni TV Kenya kwisela mtandao wa Twitter ni @Cheni TV Kenya @Vero Mwende na kwisela unambani utumani monini ile ina kenda emwe ile ina kenda emwe nende na kukulia kana nukona mutiani wa KCPE wende na kwikwa kwanzia ila ya elite naingi nukona kana muvea wa ukisomo nukikithia kana ukenganini wa leka ndini wa uktaisi kana matambela medhito malanitie makukitana na ukengani muvea kwa la medhio mambiso tumatumani mwakuma mwendoni wasa umuningi dhandiso mama utumani menu indi kwa oyuti likandini wa reporting ngina ndini wa mutiani wa KCPE ula mine kuidha wambi wa madhanyani wa umundi na kuma kauntini ya Masakunga watanenidhu yonanwa
katikati wa alimu alama tongweze maskuli kivathukanio na mwavisa mavolisi vamwe na Deputy County Commissioner wa Kuma County ni isu ya masaku vala medhiyo makomanaki okonita umundi na medhiyo mayala nene sa mitalatala ila medhu kuikidhia kana vayedhi wana ukengani ndini wa masukulu oingi mwavisa suma volisi mengwatanio na alimu anene na alimu anene ni medhiyo mayase kana ukengani utidhi wavo na indi utidhi wa wikusi wa mono Kuma County ya masaku. Ripotinu nitikuelewa kwa uliku ni Michael Nzioki. Alimu anene maskulu cia musingi kuma sub-county ya Kangundo kwi umundi ni mamukie kioko tene ni kondo wa kosa mutiani wa KCPE ula ukwambililelia kwi umundi va Kenya. Ndini wa sub-county ya Kangundo ni kana munene wa sub-county kana Deputy County Commissioner Justin Lima engwatanio na nene kisomo ovamwe na maofisa mavolisi nimethiwe na ngwatanio na kubingwa mutiani ula ukwikwani amanyiwa ma klasi cha nana na wikwikwatio kwithiwa uithela kwa kilungu cha mithenya itatu yukite. Ndini wa sub-county ya Kangundo ni kana mutiani usu ni waikithwe kwithiwa wambelilie nesa na vatena mathina ona amwe kuyanana na maofisa mavolisi undumaminie kunena na munene wa kisomo Adad Wanjau. Ndili voti ya cheni cha mauvo Kuma Kangundo ni tawa Michael Zioki. Ngwatanio kana ndongo isi ngwatanio kodo utongweni wake Raila Odinga kwi umundi nimedhiyo mathokea musilimu na makwani vandhi twa Kenya bwana David Maraga kelelo kinene kikunena nisia uwo na ulusani unduke dhau ivetangana na uwo mwaka ukite wa 2017 muna ndongo iya ngwatanio kodo Raila Odinga niwithi weweta kana mwaka ukite wa 2017 makethi wa maungamite kuikidhia kana ve ulusani ukethwa wikusi wandhini wa kula ile ikethwa sitwaiwa na ingi kuikidhia kana NMB mekethwa mekengwa kwa undu na wiva. Ripotinu nitumbaniwe ni mwandiki wito movo Erastus wa Kithuku. Ndongo isia CORD Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula na James Orengo ni mabikiye kukomana na munene wa koti David Kenan Maragwa ula unalikile wisine vandu wawili Mutunga matuko 19 Oktoba mwakani huu. We want to see justice being done in our country. Umbano huu wiwa kunene ya ngewasya usakuani nikana David Maraga abikiye kusiaisia vethiwe na usakuani mwailu. Maraga nuwetie kana nukwendekethia vethe na umwe Kenya. Maraga ni wendekethisia serikali ithukumane vamwe na koti ni kana yithiwe ndumu. And they say that justice delayed is justice denied. And we hope that the judiciary will be reformed to be able to give Kenyans the justice that they so desire. We require the support of the political leaders, we require the support of the legislature so that we are able to achieve and deliver on our mandate. It is my honest belief that the leadership of the opposition, both in and out of Parliament, and both the National Assembly will be supportive in arguing our case for more resources, securing and maintaining our independence, and in fighting corruption in a principled and consistent manner. The judiciary I lead will be the judiciary for all the Kenyans and will serve without bias, prejudice, ill will, or affection. And we are determined to create an institution where public confidence is strong, not by our demand but by our service. Naendelikana kana wende no sese cheni cha movo uwo otondo wile Kuma ile mbetani ya cheni kana nomba nene ya cheni cha movo kwa oyu tilikandini wa reporting ela tidhiweta kumbanisia kiwiyo ni cha umundi vala indi uthatu minine kuona nwe muno
ni ndongo cia amaniwa makuma imanisio ni nene cia nthi yitu ya Kenya. Ndongo iyo ni sithiwe cithingilila kanasio itikungama na ititigila mundu wowote kwithwa aitwa isa maundu makonetia ulusani na masemo ta ndongo inimethitwe mustali nwambe kwikithia kana ulusani ni wethwa withela vanthi yitu ya Kenya na mamina kuthingilila kana kuma imanisio ni nene vai mundu withwa aitwa isa ulusani. Ripoti ino ni ngunengililia kwa uliku. Comrades Ria! Comrades Ra! Comrades Tibim! Majority of young learners are concerned, but we are soon losing a country that we think we ought to be making better. The corruption in this country has gone to a level that we can no longer condone. And as well, we cannot sit and watch people loot public funds for their personal interest. On Wednesday, we are going to join the civil societies to demand, to mourn for their money, for the Kenyans' money in the streets, to demand that the PS plus the CS goes home. Nendilikana kana wende na usese cheni cha Movo kwi umundi Speaker wa mbunge ya kati Bwana Justin Muturi ni wethi watenda NND muno mandi ya Kenya methiwe na umisio ivindani ukunikiliwende no toye isani mivea kukitana na mundu makoneti ya ulusani maikunikila muvea ula wa uiti kana wa wima miandu ulotongewe ni Cleopa Mailo valame ndimeo konanua na kuidwa maitumia mbesa undu vatailite kwa oyu maende na ukunikilwa ikuanilai kwa sakana muvea usua wima mwena uiti withito uitumia silingi bilioni 5 na katono 3 undu vatailite. Ripoti ino nugidwa ndio ningililia otende na kumulekela na teni cha Movo kwa oyu numbetikilia ngunde kalu na ndisiokethia ningu usiokethia na Movo angela nithio na kumbanisa kiwiyoni cha umundi na indilikana kana kiwiyoni cha umundi ni ngumbanisi ndeto ya umundi vala inditikethia watima na ondeto imwe kwa imwe kwa alame siki kamba na ala mate siki kamba ngauninga ndeto ngauninga undu ikumanisha na ndikwiki ya ndeto esu katikati wa utumi wa yondini wa mustali na uneni wa mundu undu walitokidwa emitumia esu ningwitha ndu ningilelia ndaminete cheni cha Movo kwa oyu lilikana kana ndini wailembeta woni waku nende na kukule kana nuko na mutiani wa KCPE na KCSE taikwi kwa undu vailite umundi mutiani wa KCPE ni withiwi wa mbia na valaindi Fred Matiang'i ulotongwesie muvya wa kisomo withiwi amina kwa sa imwe mitalatala ila kwikithia kana ukengania wa thelani amaniwe kwikala maitani siana wa sawa mita umwe katono ile na ingi kwikithia kana amaniwa alama kutha maikala mutiani kwa kila skimwe maivi tuka amaniwa miongwele ine mwe kati wa mitalatala ila Fred Matiang'i mine kwa sekana niweme utumia kwikithia kana ukengani katika wa mitiani inu ni wethi wa withela nuko na kana mutiani wa KCPE na KCSE nutwa iwa undu vailite mutiani wa KCPE ni wambie umundi fanpage itu Cheni TV Kenya mutandao wa Twitter @Cheni TV Kenya @veromwende na alama utomani munini namba neno ile ina kenda imwe ile ina kenda imwe ututavye kuma kisioni cha kuwana mitiani viendea na kwa atamovya kwala mende na onena na wanengu dhande sama matumani menu ndamini kiletie Cheni cha Movo kwa oyu ninge mwanani kundekalu ningosoke vya ituna kavinda kateka sa Nina udhochengi mesani ya Cheni cha Movo tende na kumulike na kwa vamwe timane maundola medhi mekiteka mudhenyani wa umundi mudhenya wa mbewa mwiwa 11 mwaka uende na kuthela. Mwalimu munene wa sukulu wa musingi wa Moi Avenue niwethi wa ayelesia utano akiwa matambia ala muvya wa kisomo withitwe utikithia kana nimo kitana na ukengani katikati wa maskulu mitianini ya KCPE na KCSE niwethiwe aiweta amwe mamatambia asu ala Fred Matiang'i unethiwe atikithia aiweta kana miaka ya vuitina ofisa wa polisi umwe ni wananengana wa kila skulu ni indi kwambia mwaka huu Movisa mavolisi ni eli alama kuikithia kana wea ni wanini va katikati wao na kuikithia indi kana amaniwe mena ivinda yanu ivinda ni alama ende na kuikalila mutiani wa ripoti ino nitumbaniwe ni Mary Mwikaliwa Mwinde. Mwalimu munene skuluni wa musingi wa Moi Avenue
niwawetakana ena utanu ni matambia mamuvea wa kisomo wa NEC ula unalanilie kwikithia kana ni mola ukengani mitianini. Mtihani umeanza saa zile ambazo atakana, tumeanza saa 2:30. Na nafurahia vile NEC pamoja na Wizara ya Elimu wameweka mikakati ambayo ya kuhakikisha kwamba mtihani utafanywa bila udanganyifu, na tunatarajia umalizike hivyo, kwa sababu kama sisi shule za umma tunataka mtihani ufanywe bila udanganyifu wote, ili kila mwanafunzi apate alama zake za haki. Hali tunaweka mtihani kuwe tumefunga. Kwa hivyo kila wakati yule ambaye anasimamia anapotoka lazima hakikisha ameweka kufuli. Lakini wakati huu nafikiri tumeona tofauti, kwa sababu huwa tunakuwa na security mmoja, wakati huu tumepewa ofisa wawili. Ainena na andiki mama uvuni wawetakana kila kindu chende yenesa vomana maofisa makwikithia muwo o wingi maitethesia amanyiwa maendete kuitethia. Amwe matambia mamuvea wa kisomo ni kana mwaka wavu itina manenvea wana uvisa umwe wa volisi indi mwaka uyu manengwa maovisa eli. Preparation of candidates is normal, is mandatory. We always prepare the candidates proper for the exam. Yeah. Kama hii shule yangu mwaka jana nilikuwa nimesajili wanafunzi 58 na mwaka huu pia walikuwa 58. Mfano kama wakati huu hakuna mwalimu yoyote ambaye yuko shuleni isipokuwa mwalimu mkuu. Niko peke yangu kwa shule. Na wakati huu pia miaka ile mingine mtihani huwa inachukuliwa na supervisors, lakini mimi mwenyewe mwaka huu tumepewa cheo tunaitwa center managers. Kwa hivyo mimi mwenyewe nilienda nikachukua mtihani, nimeleta mtihani huu nikaukabidhi kwa supervisor aendelee nao. Na wakimaliza pia yeye akishafunga atanipa mimi pia ndaregesha. Niwenda muwo usu wikithwe ivindani ye ya mutiani na ena wikwatio kana amanyiwa ni movita. Ndilivotea cheni cha movo nitawa Mary Mwinde. Ripoti la tombaniwe ni mwandu Mary Mwekali wa Mwinde kwa uliku. Niwewa mwalimu munene wa skulu wa musingi wa Moi Avenue. Alielezea kana ni utani wake kuona kana msimuvia wa kisomo ni wiki temanani mamwima matambia lama na isekana nimekuikithia kana ukengani ni wathela twasani sana mwaka modeli wa 2015 ukengani niwe kadhi ye muno valama ni wakauta methiwe matakwa ata matokeo mo kwatiania na ukengani mwaka ni uyu wowiona maundu methiwa maili atanuko na kana matambia asu nimekuithwa maitethesa kwa ukengani ingini ni ukuliti na mwendo mana kuma kauntini ya Makueni Mandera kuma kaunti ya Mombasa Masaku Kitui ni ata uko na kana mitiani ya KCP kana mutiani wa KCP ni utwaiwe kwanzia ila ya ile tende na kwa kwisila nambani ya utumani mwenini ile inakenda mwindini wa mtandao wa Twitter ni Cheni TV Kenya kana @vero mwendena ala mendini wa mtandao wa Facebook fanpage tu Cheni TV Kenya ningida ndisoma amwema motomani na mina muningilile ripoti ya kuma ile mbeta yande sianza nende na kukulia kana nuko na mutiani wa KCPE wambi iwe kwanza la elite na wina mwikio kana nudhela kwanza ila elite engi menu maende na kwasia ivero tiona maundume sawa na tikwata kana medhela o mailio unaende isuni siombo ya situ kukidya kana ende kukinga ni utiku usi wengi na angi maende na kwasia kana vero tiona mwaka uyu kila mundu weketha kila unavandie oliwa wale kuidhava ile mundu ndailete kuidhwa ainde atuka kuidhiwa atoya mutiani ivinda mwiso mundu aketha kila wavanda tikuni kila ripoti kuma ile mbeta ndesianza nikana mwenini wa president kuma ndi America Joe Biden wende na kwasia kana nzia nisiende na mando mbingi sio kuikithia kana awo malame na wo wakanza ni makwata uiti ula wailite atala malame ende no mandanda wasia wo wakanza kuma ndi America na moni maende na kwasia kana nimekwata mbau itambia iya munini wa president Joe Biden kwasia kana nimeotambania vamunake na nzia ila siku idwa siwetwa nimekuidwa maithu kumana kwa mwamba kukithia kana wo wakanza ni wa kuna Mungu kuma ngaliko sia America. Ripoti ino nitumbani weni Rastas wa Kithuku. Munini wa president wa nthi ya Amerika bwana Joe Biden
ena wikwatio wa kumanya undu nziasi ya kiumundi itonya kutumika kukitana na uwau wa kanza. Mutadatala wake kwa isitwa Moonshot nwende na kwithiwa mustalini wambe kwa kunengane utalo na ingi nziasi ya kutungi ya muvea ataalamu alama ende na kumanda ndawa ya uwau uyu. Kwi wakatano Biden ni watangasie nzianza usia kutethesya awauma kanza kukwata uiti taiseso ye ungu wa Moonshot kelelo ni tia kukalata uiti mweu. Matambia aya meonania kuthukumithiwa kwa mitalatala ila yatangasiwe mwi wa thanthatu mwakani uyu wa 2016 kololosya itambia ya uiti wa kanza. Biden no thingilile kana itambia ye ni kwikithya kana awau ni methi wa maithi maseso kivathukanganyo ma uiti wa kanza na kueta matokeo ta aya tene. Ataalamu ma kumanza ndawa ya kanza ni matanitisweni itambia ye ya Biden na maweta kana nimeumukwata moko kila unduni. Ndilivotea chini cha Mavo ninye Erastus Kithoku. Ripoti Nzeo Kuma ndi ya Amerika. Vala indi ndi Amerika na wende na kuyumba ni sausa kwa ni monene vala kivumbi kivike ende na kumila katikati wa Hillary Clinton na Donald Trump. Tima ninulo kuidhiwa ayoselela kivila Barack Obama ula kwa uyino wikalile kivila chosumbi cha Amerika amina kudhiumu ya wia wake. Kwa metoke ndikunikila amuma motomanila maminete kuvika ndene wa fan page ito ila ni Cheni TV Kenya. Tuina amuma ende na kwa siakana Cheni kana mutiani wende na kwa kwanzia ila ya ilite. Anthony Kioko kasel hatujapata ripoti za wizi huku Kalama Masani Primary na Kamudhini. Anthony Kioko from Mulolongo Massive. Asante sana. Mwangi wa Mwanki akasema ni mwaka huu kila mmaniwa niona ta ukekata. Niona ta ukaketa kila unavanda vate ukengani. Asante. Peter Mbuvi akasa kulingana na serikali niona vaima dhina medi wa ni Ruben Kumanga Kosia Nairobi. Ancient Chalo uende mesa. Asante. Martin Masai wambeleli onesa na tikwatia uithela onesa. Martin Masai ula wa Serena Williams Matoni. Peter Mutungwa Matolo akasia Vero huku kwetu mitiani iko sawa lakini wanafunzi wa Chambai Primary School naona wanachokeshwa sana cause imagine wakimaliza pepa za siku wanalazimishwa kusoma tuition mpaka saa 12. Is that fair? Ndio ngoja kana usini wailu amaniwa mamina kwa kamutiani makewa matiwe school masomange mpaka saa 12 amaniwa nomo mesi kwitwia na ndi Peter Mutungwa tithitwa nitumana tisendu tisautu yakindu skulu niye kumana undu ende no vangithia na amandiwa su. Florence Mwaka severo kwenana na ripoti kuma kilanga liko mutiani wambie nesana tuyukwatia withela onesa yaseni floku manga liko siaka ngundo Steve Monstev. Mwende Kenyans we are known for these issues. No matter how we try hard out there, still kuna big mind setters, if I may say. In short, geniuses we are. Boni watalaka siya. Verodhi niona mutiani ndo utwa iwenesa kwa niona uitwa iwenesa. Steve Ngene asevero sasa kulingana na ripoti ila si ukwatikana kuma kondo na kondo kwinedhiwa na madhina mutiani waambiana ni mboyasea kwa kuikethiwe na madhina ya saeta wa Steve Ngene. Mangenge ilumeta mwetu Grace asiende na kwa Cheni TV kuma ngaliko siya kivani mboni ni Suni County ya Makueni. Kilika na kana nende na ukukulia weniona kana nuko na mutiani wa KCPE na KCSE kana nisi utwae wa undu violate umonde mutiani wa KCPE ni wambeye aingimenu measia kana kuma kula mai skulu kivathukano sina madhina na vaithina unesa kwikumbela skulu onaiva kuvikiavu na ende wenu kuona kana mutiani wa KCPE nuku kwa vate ukengani. Fan page ito Cheni TV Kenya mutandao wa Twitter @Cheni TV Kenya kana @Vero Mwende na ala mena utumani mendo tumatumani munini namba ni yenu ile ina kenda imwe ile ina kenda imwe ndini walemba ta Cheni chamo voti the watukumanisye maundo kivathukano nondo tikuya kana no ngina tika usome dia tika utani dia vamwe na kumanithia kwa oyu tenda kwata kalungu kanini ka ilembeta ya ndeto ya umundi vala kila wakeli
tikethia wati kwata ndeto ya umundi okelo akeli kila chumwa ukethia wanaivusa kumanda ndeto nzao imanisha ata nani ata utono metumia ivindani ila utoaisia unenania na anduma kukwa oyu tikwate ndeto ya umundi. Wanu idhawisi ndeto chalia itumekava kana kitakwigwa tu na chalia kingi lakini utedhawisi imanisha hata ndeto chalia imanisha wo wamwi na indi titumia ndini wa unena na wito katikati wandu no utumia ukasia kana itina wakovaluka nangali mwana usunu natiwe na chalia kingi kana matukwa ethia wa na chalia chaku ni ndeto ya kwanania kana wina wo wamwi wende na ukwata kwa oyu telika ndini wa cheni kiwanzani na mudhoki nambe mu David Mbuvi atuelese namo ndini wa kiwanzani atha ukimedhiwe mathika ngata ndukathivasa. Wende no sese Kieni TV va nivodho. Nende ningutho sendeni wa cheni kiwanzani kiyo ni kicha umundi bala tweet na utani tuigwekethia kana muvea wa FKF kana Football Kenya Federation muthenyani wa umundi ni wendeze na ukochi akocha maaka alama kethia wa mais muno my coach team yito ya Harambee Starlets itina wa kwithwa indi kuonekie maundu mataima kwa ila muno aume ila mavikia kwithwa my coach aka bala Patrick Nagi we yumelilia na aweta kana ndini wa ukoche kana makoche ma aume maindikela ukoche akanimethia wana mautato maingi muno mukethi wa nota me kwatwa ni mamethina make mwina makambia kwithi wa mayenda kumanyana nandu aka aya kimwe indi Nagi no minie kwithi wa ndai kethia kana maundu nimekwithi wa maikuno mungu nundu bigie ya vau makocha miongo 5 kauntini ya Embu nimaende kwithi wa maikochi wa muthenyani wa umundi valame kwithi wa maikochi wa kavinda nikenda withia ni mavikia kwithi wa mailikandhini wa Harambee Starlets na kukwata mbau na moko alame kwithi wa maithauka ithawie kaukwate uguo ota undu uilie. Muvea wa mathau wa FKF kana Federation of Kenya Football nwendeye kuvundisia makocha maaka na atethesia angi nundu wa kukwata mbau amuika maetu nikenda matone kumina kilingisi kila kithitwe vo nthini wa makochi maaume. Ainena na cheni kiwanzani mutongoi wa Harambee Stars Patrick Nangi ni waisie kana withitwe wiwi amumu muno kwa makocha maaume vamwe na tethesia mo nundu wa kuthinikia athauki maetu kavinda kala mamina kuumia na kukwata mathina angi. Ainene ya kiwanzani kimwe kisioni cha Embu vandu vala muvea wa FKF uendesie isesoji ya kuvundisia makochi amaka undu matona kuthinikia athauki maetu. Nangi ni waisie kana ndi ya Kenya yithitwe jina thina munene nundu wa kukosa makocha maingi maaka. Nangi ni waisie kana maswani ye kwambia isesoji ya kumanda makocha itina uwakilingisi kila kina kine kumbila timu wa Harambee Starlets cha kocha kwithwa aitumia nai athauki maetu vala kilingisi ki chatumie kocha ula waivo Lawrence Wembo atie ya uya awingi. Patrick Nangi ni waisekana kiko kijai cha utania vala muvea wa kava wendeye kukunikila ikowanie. Nangi ni waisekana yiko ya coach Lawrence Wembo yai andoni mono na kwa kitumiki nivo mesililie kuvundisia makochi maaka nikenda matone kuthinikia mono athauki maetu nundu nimo matona kuelewa nesa kute makocha maaume.
this kind of sensitivity for our women to come out has really been the hampering stock, because you find a lot of them don't do it. But now we have a culture of girls who knows what it takes. We have our starlets and other girls that we've had before, and they know what it means to become coaches, because at the end of it all, it's only women who can understand women, both psychologically, physiologically, and their timings. Patrick Muthini, Jenny Kiwanzani. Tuitiana na ripoti ya mwandiki wetu Patrick Muthini na uneni wake Patrick Nagi yolua coaching ya akatolika ndini wetha oyengezelani ya rugby maini we 12 uzitendete matuko ni yemwe mpaka matuko atatu vala timu kauta na ndeka utasikwithwa sielekele ko ya Dubai series maviki ye kwithwa ine mayambe ya series yambe mwakani uyu wa ngili ile 16 na ngili ile 17 vala timu wa Lioness Kenya ndini wa coach Wambua mekwithwa maili kandini wa kiwanza nikenda mambe ya kwithwa maithauka kana mayambe ya kwiyumbanisya ithau yu vala yuma vangiwe kwithwa maithi uthauka ithau ya unyanya ko ya Zambia nikenda maviki ya kwithwa maimanya maundu asu meithwa maili ata itina wa kwithwa timu ino ndini welembeta ya Africa ya umie ye nambane ile na ko ya Rio de Janeiro maviki ye kwithwa maumete namba 11 kwithwa yo timu ila ya yoka ndini welembeta ya Africa kwithwa evikite kuthauka nde isu ya Brazil kana ithau ni yu ya Olympics yuyete kwekethia kana ndini wa ithau yu timu situ ciele ilani yo Shujaa 7 na Lioness nimekwithwa maili kandini wa Dubai 7 series ithau inene. Timu wa Kenya wa rugby wa akaka na Kenya Lioness nuithwa uizioka mazoezini kwiyumbanisya kikombe cha World Rugby 7 Series ya mwaka wa 2016 ngina 2017 na ithau izila yukite kuthau kwa mwai ukite wa Disemba ituku yimwe ngina matuku atatu. Ainena na Cheni Kiwanzani coach wa timu wa Lioness Kevin Wambua ni waisekana nukwendeya kumbania kikosi ki nikenda matone kwika nesa. Itina wa timu huu kwika nesa ndeni wa kikombe cha International Invitation Women's kilioni cha aka valama kimie timu wa West Coast Vikings. Mwaka muthelu coach Wambua na ola unanyuviwe mithena mivutho mithelu ni waisie kana nukwekithia timu huu wa Kenya Lioness nukwendeya kwika nesa vala maendeya kuyumbania muno ithauni yi ona itina uwa usiokethia kikombeni cha Dubai Sevens. Timu uu wa Kenya Lioness na ula nowo waiwo kanthini wa ilembeta ya Africa mathauni ma Olympic ya 2016 musini wa Rio de Janeiro ni nthi ya Brazil na vala waminie wi namba 11 mathauni a na masioka mamina menamba ile ndini wa kikombe cha ilembeta ya Africa na ila ya ndi ya Malawi itina wa kwasia mavunga 11 kwa mavunga miongwele nemwe kwi ndi ya South Africa. Timu o uithwa usioka mazoezini chumwaki vala athau kita Ashley Awora, Sara Oluche na Anne Njeri meithwa no amwe ma athauki makwe kwatwa timuni i. Patrick Muthini, Cheni Kiwanzani. Tuitiana na isu tuilikanthini wethau ya golf ila yambe iwe mwakani wa 2009 miongo kenda na kenda ya ilembeta ya umeloni wa sua ithau kwani Ethiopia, Uganda, Tanzania, Rwanda na Burundi itina wakwithi wa Kenya itambukie na kufika nthini wethau yuko ya Ethiopia yuyu ni vikiye kwithi wa iyosa namba ile itina wa timu wa Uganda kwithi wa wosete namba 1 vala Kenya na Uganda mavikiye kwithi wa mayobani ya point ende timu ya Ethiopia ilani yo yutha ukithasya ithau yu nthini wa kiwanza kinene cha miongo monza Addis Ababa Army Stadium ilani yo thaukia wa golf ni mavikiye kwithi wa mayosa namba 3 na pointi 10 na ile vala Tanzania na Rwanda mavikiye kwithi wa movanie nthini wa ithau yu na pointi 8 ende timu wa kuma Burundi mavikiye kwithi wa niguo ukwatie
kisithe nthini wa ithau yiu vala mavikiie kwithwa maimina nthini wa ithau na pointi ile. Muthauki David Nduva ni wonanisie utwika munene nthini wa ithau yiu valawe uvikiie kwithwa na bunge ya Kenya pointi 12 nthini wa 18 ila methiwe maikwata nthini wa ithau yiu. Inde yuyu Kenya ni vangite no yukwa ingi ikacioka ubone nikenda yambie usola kwa nondo indi no vikiia kwithwa maisinda timu wa kuma Uganda nondo bikiia ya vau record ila yikitwe nthini wa ithau ye Kenya ni sindite masavali 12 lakini yu Uganda ni yambata na yavicha isavali ya thandatu kwithwa isindite ithau ye kiatianisio. Timu wa Kenya wa ithau ya golf ni waisie ithau yo nthini wa kikombe cha ilembeta ya Afrika ya umiloni wa SUA ya mwaka wa 2016 kwende ya Uganda. Ithau ye na yila yuthaukia wa par 70 Addis Ababa Army Golf Course nindi ya Ethiopia. Timu wa Kenya ni witatite muno vala mekwatite point 16 ona vala maina sinda ithau ye. Timu wa Uganda utongwewe ni coach Amos Kaya ni mosie kikombe ki kwa evinda ya keli ona kwithiwa mevikite kutetea kikombe cha ilembeta ya East African Golf Trophy. Na wo timu wa Kenya nusiaisie muno uyona Uganda matosa usindi ona etina methiwa maisie ithau ye kwa ilungu ya keli vanduva ilungu ya mwaka wa keli. Kikombe ki ndi ya Ethiopia na ala ni mome ithoketie ndi ila ingi nthini wa isindano ye ni momo sie namba 3 mena pointi 12 vala Tanzania na ndi ya Rwanda maminie na point 8 kila imwe. Kuma isindano ni yiyambia mwaka ni wa 1999 ndi ya Kenya yithitwe yikite rekodi ya mala 12 vala ndi ya Uganda mala 3 ndi 3 yivo Kenya, Ethiopia, Uganda, Tanzania, Rwanda na Burundi nisio sikomana kusindana kikombe ki. Na indi mbeu na mbithini sikwithwa imanyikanda tikane mbuthu ila tiende vala Champions League ikwithwa yu yambia kuthau kwa raundi ino vala Luis Enrique utongo-ini wa timu ya FC Barcelona kumina kwithwa ndaikethia uneni wake Pep Guardiola team Manchester City kana ithau ye ni imwe ila ikwithwa yinthini kana ye yumo muno kiwiyoni cha umonthi ni team Barcelona kana ni team Man City. Vala Pep Guardiola itina kwithwa atembeye ni Camp Nou akuye bao inya kwa vathei kiwiyoni cha umonthi nuko na timu wa Man City nutonya kwithwa uivikia kwithwa uivunga timu wa Barcelona nundu wasisia athauki ma Barcelona wakupe on the mendini wa kiwanza alama athaukite na yuyu kiwiyoni cha umonthi mbeu na mbithini kwithwa imanyaka ni Luis Enrique kana ni Pep Guardiola ukulo kwithwa inenda kuwa usindi wala timu ici cionthe ciithwa imantha tikiti waudika nthini wa raundi ya timu 16 eko kwate kwa nondo indi twethwa twakombanisia report etu kiwiyoni cha umonthi. Yitina wa udhumwa wa siumwa ili nthini wa kikombe cha UEFA Champions League kikombe ki ni kithwa kisioka muthenani wa umunthi vala timu nana siithwa kuilika kivanzani. Timu wa Arsene Wenger uenda no mete the Gunners Arsenal meithwa maithoka nthi ya Bulgaria nthini wa Ludogorets Arena kuthauka na timu wa FC Ludogorets uenda mete the Eagles mwendo wa saa ina itialitie ndatika 15. Timu wa Celtic meithwe meani Borussia Mönchengladbach kiwanzani cha Estadio di Borussia nindi ya Germany. Man City mete the Citizen meithwe maitho cha FC Barcelona Etihad Stadium ni ilembetani ya Uingereza ni musini wa London. Ithau yila coach wa Man City Pep Guardiola waisie tajithwa yithau yumu itina wa timu wa Barcelona kukima Man City mbao inya kwa vathei ithau yo yambe na yila ya New Camp ni musini wa Spain. Timu wa Basel withwe cha Paris Saint-Germain, Besiktas, Makomane na Napoli, vala Benfica meithwa maitho cha Dynamo Kiev. Timu wa Atletico Madrid
ya kuma Spain methwe maitho cha FC Rostov ni kiwanzani cha Vicente Calderón Stadi ni musini wa Madrida ungu wa coach Diego Simeone. Timu wa Bayern Munich ya kuma Germany withwe uyuluka ngina ndi ya Netherlands kukomana na PSV Eindhoven ni kiwanzani cha Philips Stadio ni musini wa Amsterdam. Patrick Muthini, Cheni kiwanzani. Dini wa cheni chama uvo valati unengelela sia uwo ota undo huidie ni tuko yemu ya mwe 10 na mwe so mwe nisi monde utamwe kana mwambi wa mwe mwe yo ithelile tindi wambia na timwe so mwe mbona wando manakana no thelile KCC ni ambi Nendi undu wa utani ana ngusio kelela undu tuwe nituminie kwithwa tiwe ta mwendoni wa saa umwe kana ile mbeta ya ukamba Makueni County kwithwa yandikithiti iwandu mbigi kana etu ainge ala methitwe kwithwa ine mandikite chao muthini wa mutiani nisi mali sinde to iwandu imanishata iwandu naka takwa na mundu Victoria Kisilu director na Lydian Vala indi benyani wa one chadi ni kenene eto wa Mr. Uyo wa David kaya mweta ndumwe eto wa namesake lakini nundu wa wea wake timwita mheshimiwa senator wa kaunti ya Kitui David Musila edho adhokete edhe kalite pa nasunge makuli metu Vala indi tiyo kwekethia kana senator wa Kitui David Musila muthenyani wa one endi wa auswete kuma mwendoni wa saa ile mpaka mwendoni wa saa 3 indi vala ukwethwa nasunge makuli makuma ile mbeta yu ya Kitui kilungu kita wa etu ya siasa 2017 mwaka ni wangilile tima nayo etu enone yao nwese kisaikalu kewa Makueni kwekala mbua na wa Makueni kimekuya kuimatu niko umbala swanga ni viti muno etu ya siasa 2017 tendo mana mona mwene ndi ni mume onona maende tata mama tuitata to wizinengi ukamba tuweta twithie David Musila tekibila kiba David Musila iya wai ndukasunge kithembe kiteke kune etela chako nona chakaya kiamba chakaya uzunge nono muthenyani wa one noro nyenda winde ndekela ita wa uneni wake wa imukwa imwekasia yu niwo thukumia kwa valombi mbikite wa senator yu na ilite kwithwa ndiambatanga ngeka ugavana kana kamwa inde yu ewa athukumie na eania we eona eka yani siasa bau na inde ndatulia nikwati ona kwana ngwesa ito ne kulima kuli niwe nena wetu wodika yona kwandika wete ndika netele kidembe kikuno MCA ni women representative ndiye tele kidembe kikuno teo kuno ndi usunga wogo na kunoenda matuko ma etu ya siasa mwaka wangi niwe nena wetu mbuvi niwe nena wetu nende wetu wako mwendwe mwandiki wake nitio wetika na indi ando imovikia kwithwa mawetika kwa wingi vala indi muthenyani wa one senator wa Kitui David Musila ndwina ndi ya kwithwa indi ketha wepe kulio kwenda utumono katuma oyu thini wa Cheni TV twithia wanela yita wa archive twiyia na indi amina kwithwa ndake nana ndavika na viki ya kwithwa indi ndausungia imwe kwa imwe nise ndwe mwende ndiwe tanundo Makueni yekwo na dewe mama Makueni na vision oyo mana aminye kwithia mai ya vision to chilipo vision mulika lakini yo vision izu yambi ya mie kwithwa umwako yambi ya umwaka
nikudhelile Makulu asin tumandana na ndongo isia Makueni. alama ya governor alama ya senator MCAs mbunge ambunge ndama mkume Makueni moke matutabie yoto chino nikinoki ile nazo inamulika acha u na mawoni asume mekwa tu kwa mbewa mwaka 2025 wote mubiku ni mawoni meba women representative aiko baita Rose wangu Rose museo ni mundu mukamuseo muno kwanza kai ete totaisi etwa usu nindu kumanite nake nende ngazo si mwanya kwa Rose museo kuma lembeta yu ya Makueni muthenya ni wao nindi valaide twamina kwithwa tuimaikithia kana ulani we David Musila no kwithwa nthini wa nyumba kuma mwendoni wa saa ile mpaka vau mwendoni wa saa 3 tuinenania imwe kwa imwe kuma studio sito na kuwe vau nyumba inde iwa inde wa mina kwithwa ndu ivanga na nduvika tene nikenda wika ile kivila inde na ndutambania imwe kwa imwe na mundu senator wa Kitui nataka kuikithia eta wa David Musila Makuli mumukulie ahusungie kwitha mamandai buso makamukulie pa makakomania nake pa kintumia nundu wa mwenendi timathengiania ciana atongo imo wala tiumia David Musila endini wa ilani yo siasa na utongo ini withitwe DO DC PC MP ni kwate yivila ila watiadia ewe ni vile ila si ulo wake niwe mwene kivila wa chama cha Kitutu cha Wiper lakini yu ndiye se mthenya wa one yu yindi wa yesi onondo kenda niwe mwene kivila na vela maka cia indi Wiper ni yo ni kwa tiende mwene ndi no viki ya kwithwa ndamanya yo indi Wiper ni yao na indi mbugi no mbetikilia nundu me mwene ndi pe kudo ni mukulite yulu wa KCP na KCSE ndombe ya kilazi cha kana aja thandatu inge wanandia ndao likana na asia akili ya mundu na etwa mundu bana kana kinengo cha mundu lakini ni amu yonondo ile lakini amaninga matukwa mebundiwe nesa na asima kaya siana nesa kana kuma skulu kaka likosoma kuma soma kaya sapa kayukoma kwa ataka ya mkasa 10 na mwaka hizi skulu paima sama kwa nanga ninge kibaki waitie kindogesio kisomo cha maana kwa kila kana igailete kwithwa indi kaikwata kisomo na kaikitania nondo une wako uyaila muthenyani wa umundi kwa nondo kaithwa indi kaidika kilasi na kusoma wini ndenya Jackie Mwende Anthony Kioko Mwangi Peter Mbuvi Vincent Chalo Martin Masai Peter Mutongwa Florence Mua Stemon ningi lakini ripoti lanzio payo muba unambia vero kwitu ninoni kana nini wie mutiani woyo akana newa maniwa maikwana report nzio ni kita kuigwa mpaka hiyo ona hala metawa masupervisor maini vigilator maina uya mwingi nondo walimu magakomete nesa na makomba ni asiana sieke mutiani mwalimu maminio thukuma mamino avundise siana nimenukie ibinda isiana sieke mutiani alimu ma school ola school no mwalimu munene kana head teacher eweka ni wakulatia mutiani supervisor atoka ininga na mitiani ya minako kwa head teacher tosa ingi mitiani na ni wao unotunga nditonga ngatho simanya kwa alimu asu kwithwa wasomithise kana kaukuma kilasi cha mbe mpaka kilasi kiu cha nyanya na ndi wina mwikio musio na nesa kika na ndi nuthukumite uya waku kana kauka ina ndei ya kwithwa kaiveta kwa alimu onthe ma Kenya amwithitwa ndi mumbanite ciana isu kwa ivinda yu yiasa ni ngatho simanya na tekwatia ndi matunda menyu no vikia kwithwa ndi maisha nesa nendi kuma numbani nene ya Chini TV tiendea amaniwa onthe alama mbisi mutiani umundi ma class 8 kana class ya nana na lame ukalala mutiani wa KCSE ulawikawa ni amaniwa me sukulu wa secondary me form 4 timu kwatisia kupita newa tewa wish you success with flying colors wala indi tumea muthenyani wa une isomo ya science Kiswahili na insha timu ende ya indi kwithiwa ye isomo kana wi mutiani kuyana nondo indi usomethetwe ni mwalimu waku na ndwandika insha newe mwalimu wakwa ndambia niandike insha yenye mwandiko te museo waithia umandite msemo ukasendilira ukarakuraku withi wiki abandu ba
Ekani utabe yu amani wala metele kuandika inshoni. Ndukesei wandike siku ambayo sitasahau maishani mwangu. Na utiandika waindi kidhekani. Na wawa. Na utiandika hiyo ni siku sitaisahau maishani mwangu. Already wewe. Wazani wawa na uandika mboka. Nigo wawa. Naandikie mwe. Nigo wawa ta flying colors. Nundu oni nimekuandika insha. Niambia na science. Moke Kiswahili nikeenda Kiswahili wewe ni cha momba ni kuandika insha. Mwalimu wako anayeanda kituambia andika insha yenye mantiki na mantiki, mnato na mshiko. Anayesoma atakuwa anashikika. Lakini neze wewe na ndio hizi si amana mbu. No wandike uno itumia bala ipata ilite. Aruma bala pata ilite kwa Yes, kama mundu akandikwa na onakida mundu lesenda tusumbumu. Kama akandikwa kila Kiswahili wisi. Kila kitawa lugha nadharia, kila cha kawaida. Kila tu. Kila bunde tu. Lugha zote limemaniwa baya wa Thailand nje na ndai weke ndocho weta ba. Manshiki ma. Mala ndi tikuya ati unengelela sia ugo ota undo ile nata mina kwithe watu ikwa chati cha univala senator wa Kitui David Musila neona Victoria Kisilo atuite masane mathela eithe wandeni wa nyumba kumba saa ile mpaka saa 3 nyene ngwete kilasia ukambita David Mbuvi ulawedwa etethesi alama taiwande na alama tatonyo nena eta Daniel wa Musioka Daniel Musioka ebo ongamita ya nani ya andu asu kuma mesani ya cheni chama voma mbita Veronica Nzoe ni ulamu itu mwanzi utiwa nesa